kibere i kukuruzna trešnja ovdje. Dobrodošli u danas novi klip, danas ćemo snimati jedan novi klip. Izazov, recept, nemam ni ja pojma šta je, kao što vidite ovdje držim Milku čokoladu. I mislio sam danas da pokušam da napravim od jedne Milke čokolade 3 Milke čokolade. Kako mi uopće palo ovo na pamet da snimim? Pre neki dan sam jeo znači Milku čokoladu i smetalo mi je, kao što vidite, ova čokolada ima ovu debljinu i smeta mi da čokolada ima debljinu i zato što ima puno čokolade i ne prija mi na kraju. I palo mi tako na pamet što ne bi skuvao čokoladu, da napravim nekako tanji sloj i da pokušam od te jedne čokolade da napravim još 3. Tako da ćemo taj eksperiment danas da odradimo, da vidimo da li je to moguće. Ako je moguće, najvjerovatnije će Milka čokolada da me tuži, zato što ću u klipu da vam pokažem kako od jedne čokolade da napravite 3. Tako da vidite, to ćemo danas da snimimo i da, nemam pojma da li ste shvatili šta ću da snimim. To je to, kada ne snimam 4 mjeseca, bude nekako cringy početak, intro. Krećemo ljudi, prvu stvar da vam pokažem, znači kalup što sam napravio. Znači to je ta veličina za ovu Milku. Otprilike, ispala čak malo veće, nema veze. I u prvu Milku ćemo da stavimo, ovdje imam kikiriki. Znači prvo ćemo sa samo kikiriki i čokolada. Drugu Milku ćemo da stavimo kikiriki i ovaj mali smoki. I treća čokolada će biti kikiriki i ovdje imam urme. Tako da ćemo da napravimo 3 različite ove Milke čokolade. Znači idemo prvo da istopimo čokoladu i da polako formiramo. Ovdje imam još ova 2 kalupa. Sada ćemo, znači ulje, mora da se stavi ulje. Otprilike 30 grama. Evo ljudi, čokolada se istopila, kao što vidite tečna je. Znači ja dodam ovdje soli za ukus. A sad ćemo formiramo ove kalupe. Znači dodajemo ovako vrlo malo. Ovako u centru i to što treba da se uradi sad. Evo znači to što sam vam pričao, stvaramo taj tanji sloj. Evo. Vidite koliko je ostalo još ovdje čokolade. I sad stavljamo ovdje kikiriki. Evo prva je spremna. Idemo sad i ovu drugu. Znači opet sve isto, stavljamo malo čokolade u centru. Ovako, onda ćemo isto stavimo kikiriki i smoki. Baš me zanima kako će biti ukus čokolade s ovim smokim. Spremna je ova druga, sad ćemo i ovu treću sa urmama. Ja ne znam da li postoji čokolada sa urmama, ali urme su jako zdrave. Evo ljudi, čokolada su spremna. Milka sa kikirikim i urmama, smoki, kikiriki i obično samo kikiriki. Idemo ovo u frižder da se stegne 20 minuta i poslije ćemo da prelijemo čokoladom. Ok ljudi, čokolada se stegla. Čujte ovo. Znači stegla se i sad ćemo da prelijemo čokoladom, ide opet u frižider da se stegne. Ovako prva, idemo ovu drugu. Ok, evo su znači čokolade.
prva. Druga. I treća čokolada. Ćemo ovdje da skinemo. Ok, nije se zalepilo. Evo je prva ljudi, mislim da je ovo samo sa kikirikijem. Ok, ovo je druga sa urmama. I ova zadnja sa smotki i kikiriki. Ok, to je to. Evo još jedan put, kako izgledaju, ćemo praviti ukus. Nisam nikad jeo čokoladu sa urmama i sa smokim ovako. Ništa, krećemo prvo sa smokim, tamo je nekako najzanimljivija. Pa da vidimo. Oh fuck. A vidi se smoki. Ajde vidimo i ukus. To je bilo to, živjeli. Super kombinacija. Ovaj sos što sam dodao, ako niste znali, so pojača ukus, znači čokolade. Tako da je sad nekako slađe. I to ovo je smoki. Evo imamo i ove druge. Evo je urma. Evo nisam skinuo papir. Da vidimo čokoladu sa urmom. Ok, nije se baš puno steglo. Evo, komad urme. Evo vidimo kakav ukus ima. Nije se stegla kao ova. Ovo je ukusno. Verujem da sam ovo napravio od jedne čokolade. Ima baš puno da se jede ovdje. I evo ovo obična. Znači milka čokolada sa kikirikim. I ovo se steglo. Ne znam zbog čega ova nije htjela. Ako bi mogo da biram neku koja je bolja, od ovih tri, mislim da ovaj sa smokim je najbolje ispada, najukusnija, nekako se ukepa smoki. Da, na prvo mjesto ova. Onda ćemo staviti ovu običnu sa kikirikim i na zadnje mjesto ova s urmama. Iskreno nisam osjetio nešto, nije se steglo uopšte ova s urmom i ova, what the fuck. Ne znam da li ove urme nešto utiču. Ništa, vidite to. Eto, napravili smo od jedne milke 3 milke čokolade. Vi ovdje možete staviti naravno koji god ukus želite. Ja sam stavio smoki i urme i kikiriki, tako da. Eto, od jedne milke može se naprave 3. Nadam se da neće me tuže. I sad ljudi, to je to što se tiče ovog današnjeg klipa. Ako vam se sviđao, ostavite like, napišite dole u komentare neke druge zanimljive izazove, eksperimente što bi želeli ovako da isprobamo. Tako da to je to. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip. Vidimo se u neki drugi.